menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian menjalankan semua perintah Allah. Kita kerjakan sholat, kita tunaikan zakat, kita berbuat baik kepada orang, membaca zikir, membaca tasbih, membaca amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat kita beramal, sedangkan akhirat adalah tempat kita mendapatkan pahala atau upah dari apa yang telah kita kerjakan hidup di dunia. Man 'amila sholihan falinafsih. Barang siapa beramal baik, maka manfaatnya akan kembali pada dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa berbuat jelek, maka siksaan akan kembali kepadanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah adalah Tuhan yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Mereka mendapatkan siksa itu dikarenakan mereka sendiri karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum masyaallah muslimun tasyhaduna an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullukum fi buyutikum masyaallah Quran 1 2 3 masyaallah 5 Quran masyaallah. Batwe surah Ghabar kullu banyak surah. Di Ramadan jam Quran. Kalau Ramadan Quran ma'assalamah, selamat jalan, selamat pagi esok salat. So, assalamu Quran, assalamu. Ramadan dan lagi la syufa. Anta muslim. ماذا تعمل في الدنيا حتى انك تجد عمارك عند الله؟ القرآن خلقه الله لنا المسلمون. القرآن لم يوجد للكفار والمسيحيين والإسرائيليين واليهود. القرآن لنا نحن المسلمون. فلماذا نهجر القرآن؟ هل القرآن أصبح مهجور عند المسلمين؟ فكيف للمسلم ألا تكون له ولو صفحتين من القرآن في اليوم؟ أنت مسلم؟ استغفر الله العظيم. القرآن يخاطبنا نحن ويكلمنا الله سبحانه وتعالى. خلقنا الله في هذه الدنيا لنعمل، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متى ترى عند الله سبحانه وتعالى ان الله يقول عنك من احسن عملا. اعمل تجد عند الله. نحن نشعر الاخوان بعض البعض وناكل حق الناس. الله لا ياكل حق الخلق. قال اعمل. الله سبحانه وتعالى عندما كان سيدنا مريم قال أهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنينا. اعملي. خلقنا ملك نعمل. ما قال الله سبحانه وتعالى أنت روحي ونامي تحت النخلة يا مريم وأنا سأسقط عليك التمر الكرمة. لا لا لا، اشتغلي وتحركي وهزي النخلة حتى يسقط عليك رطب جنينا. فكلي واشربي وقري عينها. Kullukum muslimun. Kalian semua ini adalah orang-orang muslim. Alhamdulillah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kadang di rumah-rumah kita itu banyak sekali mushaf Al-Quran sampai 5 sampai 6, tapi Quran yang ada di rumah kita itu penuh dengan buku karena tidak pernah dibaca. Namun ketika bulan Ramadan kalian membacanya, usai Ramadan kalian meninggalkannya lagi, ma'assalamah, sampai jumpa lagi Al-Quran. Ini adalah amalan yang kurang baik. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk kita semuanya. Maka jangan sampai kita ini dalam sehari tidak pernah
Al-Quran ini sebagai nasihat beliau untuk kita jadikan pengingat. Jangan sampai kita ini punya mushaf Al-Quran namun kita tidak membaca Al-Quran. Al-Quran itu yukhatibuna, memberikan nasihat kepada kita untuk selalu beramal yang baik, amalan sholihah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal meskipun sekecil atom dalam kebaikan, artinya beramal baik meskipun sekecil atom, maka dia akan mendapatkannya, melihatnya. Apa yang dia perbuat akan mendapatkan balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang beramal jelek meskipun sekecil atom, dia pun akan melihatnya, akan mendapatkan imbalan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan ke dunia ini untuk beramal. Setiap amal yang kita lakukan, niscaya kita akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan kisah Siti Maryam. Siti Maryam diabadikan dalam Al-Quran. Ketika itu beliau berada di bawah pohon kurma, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerak-gerakkan pohon kurma itu, sehingga dari apa yang beliau lakukan jatuhlah buah kurma. Jadi Sayyidah Maryam itu tidaklah diam tapi beramal sehingga mendapatkan apa yang beliau harapkan dari buah kurma yang enak. Begitu pula kita di dunia. Kalau kita ingin enak di dunia sampai akhiratnya, marilah kita selalu beramal soleh, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. فعلينا أن نحاسب أنفسنا بارك الله فيكم، والله أكرمنا بنعم عظيمة. من أول ما نصبح إلى أن نمشي علينا أن نهتم بالصلاة. الصلاة أول ما يحاسب الإنسان في قبره على أداء الصلوات. العمل أفضل يا رسول الله قال الصلاة في وقتها. وعليكم أن تنتبهون من بناتكم وأولادكم. ابن سعيد يقول كشيل 10 سنوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. فإذا لم تستحيلوا صلاة الصبح أو صلاة كلها تسألوا عن الصلاة فذلك يقطع رزق حقك. وعليك تتحمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعليك أيها الأب أنك تعرف مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على أولادك وعلى بناتك وعلى زوجتك وعلى خادمتك. فإذا رأيت بيتك أو رزقك مقدر، ليس عندك رزق من الأرزاق، فاعرف أنك أنت عندك خلل في أعمالك أو حتى خلل عنده من أولادك أو من بناتك. فالرزق يأتي الله عندما تكون تعمل. من عمل صالحا فلنفسه اعمل، ومن يتق الله قال سبحانه وتعالى احسن يمين بالله الله سبحانه وتعالى على نفسه. وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال وان لم استقاموا على طريقته لاسقيناهم ماء غدقا. فانت مسلم عليك ان تعمل قبل ان ياتي الموت. عزرائيل بيجيك اليوم موت، صغير كشيل كبير ما في، كل واحد اخوك مال. كثير من الاخوان الابن يموت ما ترى ابنائهم قبل الكبار. الاب تجيب عمره 70 سنه 80 سنه 90 سنه واولاده قد ماتوا 3 أو 4 من اولادهم. فالاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يقول واحد انا عادل الصغير ما بعبد الله الا لما اكون كبيرا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، والموت يأتي على غرة فجأة. لن يأتي خبر أو بقية أو فاكس أو تلكس أو تليفون شو عزرائيل بكرة بيجيبها ياخذ عمرك. لا أبدا، ما حد سيسألك، أنه يأتيك على غرة. لا تدري نفس بأي أرض تموت وماذا تطلع غدا. Beliau menganjurkan
menganjurkan kepada kita semuanya untuk selalu muhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing, sudah banyak baiknya ataukah kebalikannya. Kita dianjurkan muhasabah, introspeksi diri, dan beliau mendoakan semoga kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi hingga petang, apa yang telah kita lakukan. Beliau berpesan, sholat, anggaplah penting urusan sholat ini, karena sholat adalah pertama kali yang dipertanyakan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya, amalan apa yang paling baik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu bi waqtiha, yaitu mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Sholat ini adalah ukuran kita semuanya, baik atau buruknya kita bisa dipercaya atau tidak, itu diukur dengan sholatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan sholat ini memerintahkan kepada kita semua sesuai dengan sabdanya, muru auladakum bis sholati li sab'in, perintahkan anak kalian semuanya untuk mengerjakan sholat manakala telah berumur 7 tahun. Wadribu ala tarkiha li ashrin, dan pukullah anak kalian semua ketika meninggalkan sholat manakala telah berumur 10 tahun. Kalau kita tidak mengedepankan sholat, menganggap penting urusan sholat, maka rizki kita akan kocar-kacir. Rizki yang tidak lancar itu dikarenakan sholat kita kurang benar, kurang tepat, tidak menempatkan sholat dalam waktunya. Kadang rumah tangga itu usahanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keluarganya selalu memperhatikan masalah sholat. Kadang keluarga itu rizkinya sulit, usahanya tidak lancar karena salah satu anggota keluarganya atau salah satu pembantunya tidak aktif mengerjakan sholat. Sholat ini adalah sebab di mana kita dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan anak kalian, keluarga kalian harus kalian perhatikan baik-baik, khususnya masalah sholat. Ikmal, beramalah mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepankanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi solusi terbaik untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu